hoi ba kecamatan Simabawa na ya ita sinomolaja baka ba wilayah daerah Babulatoade ada kilo hamara-marase ita na letate mahase. Jadi kica da ya cino uwa ufalua balaca kusamosa ya da ade ya laca da samosa da ya cino mamake pupu eco farming. Jadi ya iki kada lufu sudah ati sisa daerah hama make urea foma yani pompa ya da salah satu berarti pakai urea dah da sisa mama make urea foma poska pakai urea jadi pada sisa mau make farming berarti soba fabe lo soba fabe ya irai roma bahe habis apa bahe pada sa apa ini ya hama ya era ya were. Nah sama ke pupuk eco farming dah dah berarti lu ada ya lu ada serangan lu ada serang pula hama atau ada mana were lu ada. Jadi kulo wasi mendal cino waka praktek langsung ya bacino tafake baka ba mawida samos. Jadi si manenda uwa cinangnya ufai makada ama ina deki da ufai makada ubai ita yahobu ko berkah no riba.